Gimana sabar untuk gimana kan lebengi hagan negajing satri oleh segi donku kiwaipan gimana hagan negajing satri gimana nak kiwaipan kiwaipan balang gimana kan lebengi hagan puamenta naga liang itu negajing sang sama sinon ibunyang survaya di hagan negajing satri hagan kerteng buat yang kam adong teraji sukres kubalong unong unem patung tusba ujonga urujongki duair mo blame isnay ban yalam Pantesan moringi, tinggal kali kepor ke tentang, bagi don pan satri uplay, tinggal kali kepor pemerintah. In peteng pan satri uplay, daga jingrai kenembar keba arspa kendai puar, Pada tim juga dengan jingrai, di teman persan GL Sangriang, in saya lamingi, yang populer kita jengklay, pat ini lam ruangi, daga jingrai. Habat rai ki kam jong benga purkhan hak nunga dap da jingling lo bakrau na igi klu ga jingbe to kana gala el ga jing fiat weng ikar pat jepi je ba pin so ba wan yai sha pagat wai ru bo play di momen simak ko ko jong un ay ti ga jing sai ga jaman sim lam ngila wan yai sha ding ba ga jing sakri ga bagi don menta kapor dalam yang ini bagi tando ya ketika jing sakri ada di kumpul pemerintah namla ruk rem tapen pau ke jing snongu ya ka standing ku ya ke jing samla kit pitot sepi ke jongi kabla ay ke jing ay di fiber aswa bagi sedang ya ketika jing sakri sifat ke kumpul mentang charman yo ya kapan yang sobha pengilang karo sa ketika jing sakri dokumen sa kanila po pemerintah bang yung pastor rampak sa yung ibadan kat